Kada kažemo New Balkan Boy, onda zamišljamo lepe, zdrave mladiće sa prostora bivše Jugoslavije. Upravo ovo je bila jedna od tema konferencije New Balkan Boy koja govori o zdravom životnom stilu mladih, ali i borbi protiv rodnog nasilja. O Balkancima odavno postoje stereotipi koje smo svi prihvatili kao date bez i malo vere da se oni mogu promeniti. Projekat New Balkan Boy ima za ideju da prikaže realnu sliku stvari o rodnom nasilju, rodnoj ravnopravnosti, ali i korišćenju psihoaktivnih supstanci kod mladih, kao i da promeni stavove, i to ne samo muškaraca, već i žena. Mi smatramo da nije poenta, znači da treba da se radi svakako i sa devojkama, ali da je jako dobro prići mladićima upravo u tom periodu kada su adolescenti i tada upravo raditi sa njima da usvoje neke vrednosti koje su mnogo zdravije. Konferenciju pod nazivom Men 2012 otvorio je Gary Barker, jedan od najvećih svetskih stručnjaka koji se bavi maskulinitetom i rodno zasnovanim nasiljem, iznoseći rezultate istraživanja iz Amerike, Severne Irske, Velike Britanije, Srbije, ali i Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zajedničko svima je da većina ispitanih mladića smatra da je nasilje jedini način da se problemi reše. Imamo neke stvari koje su nove i koje smo prvi put zapravo stavili na papir, to je da nasilje često potiče iz klanova i grupa gde se oni koji same prave i to je nešto što je jako zanimljivo za dalju razradu. Prva asocijacija kod nas na nasilje jeste ono fizičko. 40% ispitanika ne vidi verbalno uznemiravanje kao nasilje, te smatra da ono ne postoji. Kada neko kaže u Srbiji majka je svetinja, ja sam se zapitala par puta da li je to majka je svetinja i ima ista prava kao i svi mi muškarci. Kada to izgovore, ili majka je svetinja ona koja sedi kod kuće i čini sve da se ja osjećam najbolje. Prema rezultatima istraživanja 40% ispitanika smatra da treba razlikovati muške i ženske poslove u domaćinstvu. Njih 23 da je muškarac taj koji odlučuje o tome kada i kako treba imati seksualne odnose, a čak 65% mladića izjavljuje da alkohol redovno konzumira. Oni najčešće traže odgovore na pitanje u svom društvu i prosto oni u društvu ili nažalost u svojoj porodici vide nasilje na televiziji, vide nasilje kada odu na fudbalske utakmice, vide alkohol, vide korišćenje ružnih reči, nepoštovanje žene i prosto usvajaju to kao svoju. Kada su sa jedne strane okruženi nasiljem kao društveno prihvatljivim ponašanjem, činjenicom da su žene sve samostalnije, onda se i logično nameće pitanje šta znači biti dobar muškarac u 2012. Ne treba da se odstupe od onoga što muškarac jeste, ali sa nekim zdravim vrednostima za samo društvo. Nije lak zadatak, ali hajde da probamo zajedno.